Inyaro badminton guru man nagabor. Yagsak
sacrament kuitam kuduan babalang lay. Enyaro bapindon kuroman nagapor. Yaga sacrament kuitam kuduan babalang lay. Enyaro bapindon kuroman nagapor. Yaga sacrament kuitam kuduan babalang lay. Kaburom hau pablo kun domen si bakun. Bakalam hapanin kong chumanda matbarabon shinum na shinum amin. Kuen men kupara. Kadbani dari shimunda hakani kajimani sakaman. Kajibasle kapakrao jong try karawang tu yalo shini piwi. Barkunjuru hakin kisam kijami. Badajinit kapaskan. Tungin dua na do kadulul. Bad tungin mani shushu yu try. Ubadai play jami. Ay bagani kajibasle jong try. Kanto ya kajim jami. Tungin ay lad yu try. Onte ibni kajibasle halor kadulul pakamansin jami. Kabojong try kadapat sle iking kisam jumita. Kadbahang darshimata kani kichmani sakaman. I learn or try untri kam halojuni, but I da nilai du yang kiching e baro, bagi cimpang shtam juni baro. Kermen kupara tu kerpat try kani kerman. Bang ngabis ni kiching dua bagi kerpat juni. Tungin mani shushu you try, nado kadalud kam sin juni. But tungin thang shushu you, bang wan hapo kadalud kam sin juni. I bagani kiching pasle jung try. Kan pasle ini ladu kli adu kikijat juni. But I bagi kiching muncul pakat juni. Kamet juni. Kadalud bakam sin juni. Kandam dagani kiching pasle jung try. Kermen kupara dagani kiching pasle jung try. Pada kiching kapaklan dua. Demi yaro pendam burung you try play juni. Dagam sin musmul. But daging kamen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Giaroya mi abahupa alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Giaroya mi mensibabun, alleluia. Giaroya mi mensibabun, alleluia. Giaroya mi mensibabun, giaroya mi mensibabun. Giaroya mi mensibabun, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Giaroya mi Trinity, alleluia. Giaroya mi Trinity, alleluia. Giaroya mi Trinity, Giaroya mi Trinity,
Kanuman ko para ilarwaya ro e Jesu. Tungin terang ya baju kujo halo juni mata. Balkum juru agi kisam juni. Kabami dan mani u yau bau dan mentah kamat juni. Utrai dan pensyai ni. Tagabo jong mensi mukul. Ya bicing e juni shimat. Ya bicing e juni kesam juni. Desi kabami dan pet ya bicing e juni. Dan kalbo Jesu mata. Idan yo i bangiru ilong kadau. Berpenjat yang melungi lo sak juni. Koin kepala. Tak mensi mas momen. Tungin kerbat yo Jesu bang isne ini. Kutrai kumba mila santuri kalungi lo sam. Mila penbiang ru ya ka daki kun kikiti jumi. Mila penbiang ini daki kemi kikpa jumi. Mila penbiang ini ru dari cinta ciam. Wala kataru kutrai. Mila penjat ya kejingkut sampai yang kesan jumi. Mila kelat ya mi pun sin. Ban mila boy siya kejingjang. Pun sin haki yang kesan jumi. Mimdan kejing sup. Kejingnya tali. Ban kejing iway pan. Ablay kumpa mila sandur. Ya kalunging longsam jumi. Bahkan nang kaway kejingman. Kaway kamensiam. Ban kaway kasandur. Ban penroy kazat mandi. Pun sin kutrai. Mila penjak bulong nila di hakamat kibuin. Hakamat kikul kiti. Mila tam seneng ekikmi kikpa. Ban siya na im kumba. Idri ban im hakasya im jami kapamana kasni. Kutrai Jesu. Hakanif kalaman.
Ngikirpat yami, pamenkir khusyushu yami, pamen penkentang ya kayeng kesem jami. Wan ngidana peting kecinduk pakecing yalah pamen ayami ya kecing kabakamen pakecing kabakul. Kutrai milong kaspa pakodojmi, milong ru kapojmi, milong kecing kermen jami ya bang dojik. Kutrai Jesu akan ikleman, ikerpat ini, pamen penkot ini, nabi cintelot jami baru. Pamen penkot ya kikmi kikpa jami, ya kihanman kipara jami. Ya kikun kikti jami baru kibalalendan nami. Bal kibalalendan nakasandur bekut jami. Kumbang bila amrut papensle ini. Tepelanlut ini pasambur ini. Kutra Jesu dikerpat ini. Pamen keta ini yang dikremat. Pamen keta ya baru kikamet kibadan akabat jami. Pamen keta baru kicing pang kicing stom jami. Kicing kibangia kendo aki kisam jami. Kutra Jesu takamen simbas nguret. Bagiwan akamat jami mentang. Bagiwan kan kerpat ya kicing keta jami. Ya kicing penukat jami halo jami. Iwe iwe. Ku jing tu tu ban bên con yang bên kia ya đổ đùa trong ban lại xa chi si jing ku sai ki ban yang jing tiên ki te rau yang Habanas no marwitra Yarab tang shabi dan pai Kum jing do tu Wan pen kon yang Bên kia ya đổ đùa trong ban lại xa chi si chính kus lại khi ban nhà chính tin khi tem rau ya Habanas no marbitra Yarab tang shami nan pai Ta ben kon yang ikutrai Ta ben kon yang ikutrai
Jesus invites in Matthew 11:28, "Come to me." With an open arms, the Lord invites each one of us, beloved brothers and sisters, come to me. Come to me with all your weariness. Come to me with all your weaknesses. Come to me with all your troubles. Come to me with all the heavy burden that you carry. Yes, beloved brothers and sisters, as we are in the presence of Jesus, let us once again, trusting in His word, in His invitation, come to me. Let us go close to Jesus, draw our hearts closer to Jesus, and once again surrender ourselves at the feet of Jesus and consecrate into the heart of Jesus all that is troubling us, all our weaknesses, all our failures, all our struggles, and all our troubles. Let us cast unto Him. Let us place at His feet. Let us consecrate into the heart of Jesus, and let us plead for His mercy. Let us ask for His mercy. Let us ask for His healing touch as
we begin the journey of mercy, the journey of our Lord, showing the mercy to the humanity. Yes, beloved brothers and sisters, joining together with the psalmists, joining together with the angels in heaven, joining together with the apostles, joining together with all our patron saints, and joining with all our sufferings, with all our struggles, with all our personal problems, with all the problems in the family, in the society, in our country, in the entire world. Let us raise our hearts to Jesus and plead for his mercy, joining with the psalmist. Sukutau basulam yubadu. Utrai belaju hakasi ojenja. Utrai nyada suma sukeriu. Ungkakuyu hakani kaslakando. But umusha bakinokshun kinle moniu. Utrai nyarap yumba tiapang. Unpen yu nagajimpang chonguparo. Ngati ngong. Ngalale papasha ini. Atrai. Tuisne yanga. Tupen yanga. Tinongshun jonga. Kikeren snew yanga. Lanusha unyam. Bat kanja kakertenjo. Abadan pet yanga. Ukren power. Ukhari kabu. Yaga kubor masnew karbala. But endowle shaba. Uthat yakakale. Baro kiba isi yanga. Kia pasiolang persya yanga. Kita mutsnil tenge yanga. Kia om. Hak apot sosat ulangan. Nakacakat ya umrat. Takishu. Wat ulok taben sium jonga. Ubanga jushania. Ubaju ya banglang batna. Ulatau kejat persya yanga. Henry mami atrai. Tu isne yanga. Tu penki yanga. Batnan yo ay nong kaliang niki. Dakani ngatep. Mamis ngo bahayanga. Namarba. Unong shun jonga. Shun la job yanga. Namarba. Majuyad ho. Bilap pinpam yanga. Mamipenyang yanga. Hakmat jongi chunam. The Lord sustains them on their sick bed. In their illness, you healed all their infirmities. As for me, I said, O Lord, be gracious to me. Heal me, for I have sinned against you. Heal me, for I have sinned against you, Lord. Heal me, Lord, for I have sinned against you. Beloved brothers and sisters, together with this psalmist, heal me, Lord, for I have sinned against you. Let us seek the mercy of Jesus. Let us once again immerse into the ocean of Jesus, into the mercy of Jesus. Are you in the sick bed? Let us immerse into the mercy of Jesus. Let us immerse into the mercy of Jesus. All the sick and suffering, all those who are suffering from cancer, those who are suffering from incurable diseases, those who are suffering from AIDS, those who are suffering from fibroid, those who are suffering from asthma, those who are suffering from cholesterol, those who are suffering from sugar, all the paralyzed people, those who are suffering from different types of pain in the body, those who are suffering from migraine headache and epilepsy, and all the different types of suffering, the spiritual sicknesses and the different types of physical sicknesses. Let us place in the hands of Jesus, surrender into the heart of Jesus, and let us seek for his mercy as we pray the divine mercy.
Kupachami, Kupavane, Kalong, Chome, Kalawan, Chome, Kalong, Chome, Agavane, the Arayan Shami, Vasasi, Vatamaki, Shami, Kumbani, Mapi, Yami, Babalani, Shashan, and Ray to Valaki, Navasasi, Amen. Play Kumaria, Kabanam Gashare, try to Father, Natakarkuya Solomon Pao Jisu, Omaria Kukri Chomlay, Dwight Dashi no, Mendaba Gorsia Shuyam, Nangwit, how plain wow the more waro, long tau the name of Kandona, but how Jesus Christ come from reach. Try to me, Yabla Puna see Bakun, Yabla Kalmaya Tisi, Yabla Shalayan House, Jesus Latus. Lasana Naya Laya Ulaya Shakya Hagasi Balaya Vigaya Ulaya Shane Shoshavan Lake Bab Namor Pado Namtaluan Patushan Ikmanyakya Mange Pangasi Pokun Agabalan Catholic Pokun Agajinya Sloki Pokun Agajima Piniko Agajimi Barkado Agajimi Bamchikun Amen. Upau cukup atrahami nagasana kamesi pachino kay tukon kay echome utrai kana chomi Jesus Christ panpendyan natara ko chomi bacham pertai arokoi tamag shishashtam pade saju to isne yani badyam pertai arokoi tamag shishashtam pade saju to isne yani badyam pertai arokoi tamag shishashtam pade saju तो इसने नहीं बदिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने नहीं बदिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने नहीं बदिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने नहीं बदिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने नहीं बदिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने यानी बनिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने यानी बनिया करते वालों मार्ची शास्त्र पढ़े सच तो इसने यानी बनिया करते वालों Nadarwa hame ya kabesasam kamensi bachilong le tukun me echomi utrai ke brachomi Jesus Christ manapya kakata ki wachomi bachom pertei barokoi Namar shashtam pulisach to isne yangi baya pertei barokoi Namar shashtam pulisach to isne yangi baya pertei barokoi Namar shashtam pulisach to isne yangi baya pertei barokoi 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 Najwa hame ya kamen pasasam kamen se bachilong le chokon le echome utrai kan rachomi Jesus Christ Batman na ta ki bochomi bachom pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Namarji Shashtam Body Sachamu to isne yangi baya pertei barokoi Najwa hame ya kamen pasasam
Mensing Bajimlowe, Kumpe Echumi, Try can watch me Jesus Prince, Nathan Biana Kaka Kochumi, Jumper Barokaway. Namauchi Shashtam Mokari Saju, though is Nayani, Barani Baba Mashtam. Namauchi Shashtam Mokari Saju, though is Nayani, Barani Baba Mashtam. Namauchi Shashtam Mokari Saju, though is Nayani, Barani Baba Mashtam. Namauchi Shashtam Mokari Saju. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Namaji Shashtam for this such. To istnieje Badiani Bashino, Adarmahami Nakulisana, Amensi Bachimole, Tukulme Echumi, Try can watch me Jesus Prince, but Viviana Nara Kochumi, Majamurte Barokaway. To istnieje Badiani Bashino, 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 Kolej Bidor, Kolej Bidor, To istnieje Badiani Barokaway. Kolej Bakul, Kolej Bidor, Kolej Bidor, To istnieje Badiani Barokaway. Kolej Bakul, Kolej Bidor, Kolej Bidor, To istnieje Badiani Barokaway. Lord Jesus, Jesus' name. Nashanya Hame. Lord Jesus, Jesus' name. Nashanya Hame. Lord Jesus, Jesus' name. Nashanya Hame. Nashanya Hame. Nashanya Hame. Nashanya Hame.
Chinom, Amen.